سپاس. هەڵبەت بوو چوون گەلێکێت جودا جی هەنا سەر مەسالێت چارەسەرکردنێت کێشەیە بدیتنا من هەندی پتر مە ئاگەش هەبدوو هەبیت ئەم چێتر چێن چارەکەین بوو نمونە کێشەیە من باژێرێ دووکێ پەیداکردنا ئەکتەران بوو ئەکتەرین ژن تایبەت مەرگ و ناموس دیک و دراما یعنی گەلەکە گرنگ بوو ئەو دوی دەمیدا و ئەو حاکمێک و قەرارێت دەتن کوشتنا نامیسێ یعنی ji bo paqişkîna namîsê ya hikmewî siviktir lê diket ji bilî ku dramaya ku me çekî dîkumenterî jî bû yani ez interviyê gel wî hakimî dikem ku ew dibêjit ez çi yasayeka dî ya kevna Iraqî ez guxune dem yasaya nû ya Herêma Kurdistanê çunku qenaeta wî ya pê heye êdî ew nehate nîşadan ew film bi giştî yani xelk bibînin ji ber ku ew ektera têda ji dûkê bû peşîman bû dîsa aynen filmên dî jî de me ew kêşe hebû êdî çi lê hat em mecbûr bûn helbet sal pê ve diçin em mecbûrîn ku êdî ekterên dî peydakeyn cihêndiyê ku bejdar bûye berî hingetindek filma da ji ber du tişta giring e ji ber êk peşîman nabîtin wekû famîlî neku yekem car e dêxwe cer bînît famîlya wê malbata wê pişingê bêjinên ne ya duê ew ku ew ezmûneye hey zanît yani çêkirina film yani çi ji ber hindê bû me zehmet bû ku em lê bigerhîn Kurd bît her sînemayê biket bizanît û azad bît azad ya ji layê malbata xwe be êdî nûke helbet gelek sanahîtir e ji ber ku çi nûke dehan gencên me pisyar dikin yê ku rastî sînemaya hes dikin rastî jê dizanin ji bo ekteriyê ji kîça ji kura pisyar dikin gelo heke hevalek kesanek filmek hebîtin min ji bîr nekin dema hevalek derhênerek projeyek hebît filmek hebît nivêserek dibêjît min vî temenî vî şiklî vê devûkê vê Kurdiyê helbet min ekterek dê tuêge ve gelek sanayê em ê li ber rêz bikin ev platforma me ev filmsazan e helbet dergeheke ji wan dergehên ku em pê dibîne ew jî ew hevdû naz bikin careserî ew e ku em pitir ageş hevdû hebîn kêşeyên xwe bêjîn hevala sînaryokê dinivêsim gelenkî efsanahî ye gelek asan e biriya Googleê em çar kes pêk ve ser şûl dikeyn guhorînê lê dikeyn minaqişe dikeyn riya înternetê helbet bû me destkefte gelek mezin e şîna ku her carekê min kirbane ser wereqê nivêsînên xwe û kal fîstevalekê firsetekê nîşe hevalekî daban û di reya xwe ser bidet û wext heba û xan diba nûke ne nûke gelek sanahî herêkê ji me mala xwe herêkê ji me wekî nûke ez û hîn axivîn çend sanahîtir e yani bû nimûne kêşeya me kêşa me helbet gelekin bes kêşa me ya herî mezin kêşa neazadiyê ye kêşa dagîrkeriyê ye helbet ew dagîrker baş şehreza ye zanît sînema ji bo pêşkeftina milletî gelek giring e bû guhorîna me jî bû niyasîna nasnamê ji bo parastina hebûnê giring e ji ber hindê hêriş dikete ser êdî ew filmê ku li welatekî qedexe ye yan jî li bajêrekî nahêt nîşadan yan jî televizyonên ku me welatên biyanî xelat werdigitin mafê hewlatiyê me ye mafê bajêrvanên me ye ku bizanît pêşanaz bît ku hewlatiyê wî yan jî xelkê bajêrê wî xelatek wergirtiye lê belê televizyonê nedgot ji ber ku mirov nelgel wê hizbê ye yan nelgel wî dînî ye êdî ev e nûke ev pêngava gelek sanahî ne gelek rekên çareseriyê biriya hebûna online biriya hebûna vê înternetê helbet em dibînin bixwe êdî ya giring ew e ku em dergehên xwe veke êdî nema kesek
سینما نوک تشتکی دیگه تو نشید مالا خواب بخواد که گره که تپیوندی هبن هبون حوال جیانامه داد خبات ما سینمای دا هبون حوال سیناریو نویسا در هنان که روی بخواه اکتری جید که گله زحمت بر و همان ده حوالت نزیک اینان رخت خواه نه جار سری اول هم دوکری بین یعنی از چوم فیستوالا که الباجره که کردستانه من سیناریو گل خوابر من دا حوالکی در هنرک بوش اروپا هات بو برادر بو مگوته که به زحمت بو کرتا فیلمیه که بخوینه اگر دم هبی شوه صبح بیجه من که دموس بده اسرابم قهوه خوابم چمده روش باش چوانی حوال باشم اتخاند بله هم خواند تشتا خواند خود یعنی گرک هم تحملای کدوب که انسانی ما تحملها بید شد بیجنه بهم فراهی گوته چی روی خواند بله چا بو از چجا فیلمت صوت چی ناگم باشه بیجه من پلیس رینا دو باخوین اما دو کردین ما بيتن فيكيشت ريا فيلمكي كترة بدينا والله تخوا ملا تخوا اگر از ما شو فيلم توصل شيء ناكم اما بو برسف لي بالي مني شهندك ديدا اكي قوتامن اجي كش اوروبا اكدي بله الباجر رمال دو كي قوتام قلت اجي كش اوروبا تيم اجي نبيسترم اجي خدام پرتوكم ابدا نبيس مني شهم يادا بدون نبشيريد فجر سريع كتصاني مناقشه خوشه يعني پیش کردنه گلک زور گرینگه من گوته بو چی تا حاجه نکر گوتی نه بس من حاجه نکر گلک ام حمود دجی تا راستین گوتی نکی فیلم من گوته آخرش بر چه يعني تو نویسرید روشن بیری تو الاوروپا دجی و کی تو هاتی دو کی نگه تو هاتی شر من تو بیجی نابی تو بب که فیلم بس از دم یدی بلا بخینین مدانو برسی گفت دکتر نفسی یعنی چاره سری درونی که تو چت بیجید و مسئله دا که افکار که پشیمان بویا که خشکا خواه کشتی مرکه میده سر گوتا من از ظلامم نتو از آنم ظلام چطور پشیمان نبون که خشکا خواه جنا خواه کشت تو برای خواده یعنی هزر کرنه چیروکه ده حالبت چیروک تزانی وکی چیه وکی خان یکی آواد کن مانه حتی نقشه آوه ندانن و همین چیزی پیدا نکن نشن خانی آوا کن درست ایدی نقشه آوه چیرو کن اساس اوه آوا کرنه چیرو کن چیرو گره که یا درست بید یعنی تو نتش سر نقشه که خراب چه خانی آوا کن یا دوی گره که همین تشت آماده بن تشت آوا تکنیک او اکثرن وی تو آماده کن ایدی چه آماده بن اگر تو بتنه بی یعنی یکیش چاره سری ما اوکو ام بو اکودو بکری بین ما رحا لبردهی حبید ما رحا هنده حبیدن که اوکی فلان کس نه هاتت فیلم من دو بس هاتت فیلم تدا اما گلکم سری من هاتی ایدیم از نتشی زانی چاوا یعنی براسی از هست کم بیجم صلابت من جی بو همه کسا که گل مد بید از اگر رینش با مخاری مگود با نهش مگو از جنم لوا نایم با علیل منینه یعنی اکتر همون باجر من هجت گرتم ام چون ما عند اكثر دي يعني ما قال احمد المساله كصلا هي كرنا يعني ما احمد ما عندك دينا خلاط ورقتنا في سوالين في دولتي ده خلاط ورقتنا واش عزمت بوش نتاتي فيلم من ده مش قلت يدي بخدم التكيت فيلمها ولا كي من ده هاتو ده ميدو يكري يعني ازري مخاري خمي بخمو بيجم اش بالكوني از جنم لو ناي او نهات بس از اكادينم كو وكيوي وهيش تباشترشي و نبي تكرب جارك ودي من خو حوجي وان كده او يكون هاتين في المدينه جارك وديجي من خو حوجي وان كده بعد و درس او رحا لي برداي او اشتي خازيه او كربوكين نبيت يدي خلاط برزاجا بيروز بيت ما اگه شبدو هبيت وكي ديجي سيناريو بدينا هبدو ويدين بدينا هبدو نبيجي فكره من ده تدزين اف ترسايا يعني جانی از هست کم دیدید شکی بیجم ده همی مجال خباتا جیان دا ترس کجاکه یعنی بون نمونه اگر دادوید کسایتیه که گله که خواب آور و حشفاب کت آوا که الجوا که گله که زاروکاتی نه ترسانده ترس پیوات ترس فیه که سر را بینن
مخابن حتى هجي يعني مجلية هينسات همين ريفا برنين ين رنجن ريفا برنين جواكا ما هلبت سينما بحسبان همين شد كت لو ما مشنت وان بابت دادا بارا بيتر سر وی کسایتیه او کسایتیه ما آوا گیری اجبرکو ماموستا باوری پرساند نتید دای بابا باوری پرساند نتید مالای مزیفته باوری پرساند نتید بترسه سینما کار دید نترسه وید ویرن ایده خو فکر خو بو حواله خواه سینما کار بیش وید ویرن سیناریو خواه بدن حواله دا بخوینن وید ویرن جسارت کن کو گهورین سیناریو خواه دا بکن وید گهورین کامیروان خواه دا بکن وید ویرن یعنی اوه جسارت اک بید بیتن و همی افکار زحمت البته کاری که گلک زحمته همی افکار زحمت یه سینماه بدیتنا من و دیف ازمونک و ام سهرا در باز بوین عشقک مظن گرک الپشت بید راست گرک نویسر در هنر دناف بابتی دا بحلیت درست یعنی گلک بری از کار سینما دست بکم شم کامیرامن پیدا کم اکتر پیدا کم من خون پنده و دیتن من چیروک بخواد نویسین و تل گرتن ولد هاد من خونه دا بطلا فیلم خواد دید ناوی ویان بری 30-40 ساله من چیروک اگه نویسیش من نکره فیلم بناوی ویان من ویان خواه داد دید یعنی هندت بابتی دا از بحلیان ایدی اگر او عشق او ناف حلیان دا نبید چه تحمله یدی کم جبرکو او تشتك والجال که مروفا هی مخابنكو مفهول داد خاجه خلاص کرد حسیدیه و او یا ناف هنرمند داده های ها همین شنیت هنری نه بس ناف دختورا دا های کو پتر نه قاش نده ایاداوی آنجی دکاندارا های کو پتر خیچ نه دکاناوی نه دکانامن یاد ناف هنرمند داشته های و افتشته نورماله یا هر کسی که بشید خوشبه خلاص کرد خوشبه رزگار کرد بشیتن بمجیه که دولمند و فرح البابتی بنرید بخوشی ناکتا گیره و عقده بوی برانبری خوشی یعنی جبرکو از پتر وقتی بم باخوام جبرکو حوالد مید کو نهاتین صلاف بوانا البته کوشی هر گل مابن جبر وقتی وانجی بو مات وکی پاری نانی دبیجی از نانی نا خوب دبی اوکی یا تجیبو من لخزمت اینا سپاس عزیزه من هلبت اف گرینگن اف صحبت جبر هندی فیلم سازان گرینگه هلبت هبوناوی گرینگه هلبت چاره سرین ما اوکو اما ایکو هیوید کن وکری بین نه اکثرک نکه یا های چیرو کامن یا های نه بس از حاجت کن یعنی از عاشق و چیرو کمه ما پیوندی ها کری الالمانیا که چکور دکو گلا جانو زیرکا های صباحی فیلمی مچه نابید مثلا سپونسر دست مناکه بید ما شریکات بلاف کرنه نینن چه بونمونه چیرو کامن گلا خوشر دف من او اکتر آمن گلا جوان و عزیزه بس حکوها تو حوالک من همی کاری آماده تنج مبخوازید بجید من که چک لیتن تمنه و هنده حوصا زیرک و حوصا گرک از بدمی نه آمنه چکو بده سینما کردی پیش کبید بد او کچپ پیش کبید از خوازم ام استهرا چیکین وقتی ام نکه چی رو که خواد دینا نتفلیکسه چد بیش دمه یعنی نکه از حس کم چک بیشم که خلکی ما بلکی هندک نازانن وکی فوتبوله نتفلیکس بوصایه تو فوتبوله نشی فريق خواب ببقى الفريق كدي اجت الله دولتنا بالمخابن مخابن كو وصايا از حشندينا كان بس وصايا نتفليكس اگه كونتراكت تشيكت عقد تشيكت ديال اسبانيا جدا ديال سويد جدا ديال المانيا جدا وكي انسان او ديال جريدن او دي جيكرن او دي تكست زمان خو اخنا بنوان فيلم وقت از حس كان فيلم كي تشيكم از بجمه هلو ويسم تو كي از بنابه کیش ولات اروپی بکن ببینم کردستان بکن باشم مگوته ما چی رو که هی ام چهار کسی اما چی رو که ما بو زنجیره که انگلیسی اجی اوکی باشه
گوتن اوکی یدواکی ما یه بوالات نه بوالاتکی گریدای دبیجی گره که تستیر هبن ستیرین سینمایی دو تا کنترکت عقدوان گرید بستوان هبی گره تا هنده دقیقه فیلم آخوا هبی و ام کوالیتی جی ببینی گره تا نزان چه یعنی گله چه زحمت اخست بومن من چه گوته حوالا مگوته حوالا وان ام ستیرا چیکی ستیر خواب خواه ام ده چه ستیرا چیکی وقتی از ریلوی که چه نگیرم او کو زیره که حس کرد بیت سینما ایدا هکو از فیلم خود چه نکم ریکلوی نگیرم که بچید فیلم حواله که من سرکتنا منه یعنی چهار سری یک اوه کو ام براستی وکری بین لیبوردهی بین سرکفتن اکودوب سرکفتی بین حسادت نکی